Twongeye kubaha ikaze mwese abakunzi ba Military Story TV aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'amakuru abagezweho buri munsi mu bijyanye n'ubucukumbuzi ku makuru mutari muzi. Mwebwe ari mu Rwanda, reka tubabwire ngo turabakunda cyane. Mwe mwakoze subscribe, reka tubashimire by'umwihariko. Mwe mudukurikira muherereye hanze, turabibona ko mutwitayeho, reka tubabwire ngo namwe Nyagasani akomeze kugendana namwe buri munsi. Amakuru y'uyu munsi rero ngiye kubwira ko ingabo za Amerika zatangiye gutoza ingabo za Congo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku yindi nkuru ndakubwira ko General MAJ KIRIMWAMI uherutse kwamburwa imodoka n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Rucuro yaba yahinduriwe akazi. Ukaba ugiye kumenya ngo yaba yahinduriwe akahe kazi. Mu makuru arambuye rero ni mukanya. Amakuru yacu rero turibanda muri Congo. Ingabo za Amerika zikaba zatangiye gutoza no guhugura ingabo za Congo FARDC mu bijyanye n'intambara. Akaba ari amakuru twamenye nkuko twiyemeje kubagezaho inkuru zicukumbuye ku buryo bw'ibanga. Ni nyuma yaho President Antoine Tshisekedi ku tariki ya 7 z'ukwa 7 2022 atangaje ko yiteguye kugaba ibitero ku Rwanda igihe cyose rutari buhagarike gufasha ziranyeshamba za M23. Iyi myitozo y'intambara ikaba yaratangiye muri iki cyumweru, aho ingabo za Amerika ziri gutoza abarwanira mu kirere, abo mu mazi, abo ku butaka, ndetse n'abariya barashisha ibihonda binini bari mu ntera za kure. Izi ngabo za Amerika zikaba zari zimaze amezi atari hasi y'abiri muri iki gihugu cya Congo. Amakuru akaba avuga ko ibirindiro bikuru by'izo ngabo za Amerika nyuma y'uko bazaba barangije kwigisha ingabo za Congo bazashyira ibirindiro bikuru muri Kisangani na Karemi. Impamvu bahisemo ahantu ko ari habiri ngo ni ukugira ngo bijye biborohera kuhagurukiriza indege bajya kurwanya abanzi bava muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ngo kuri bo ni byiza guhagurutsa indege uvuye Kiremi ujya kurasa Kivu y'Amajyepfo, nanone ngo bizaborohera kuhagurukiriza indege uva Gisangani ujya kurasa Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi ngo nanone kuba intambara yabibaye y'u Rwanda na Congo ngo bizoroha kurasa u Rwanda bakoresheje ibibunda binini bari muri byo byicaro byombi. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asa n'uwasubije ijambo Perezida Tshisekedi yavuze, aho Kagame yavuze ko icyo u Rwanda rwifuza ari amahoro. Yagize ati twifuza ko Congo yagira umutekano, ariko kandi abaye atari ko bigenze nk'uko twabyifuza igihe cyose hafatwa ikindi cyemezo twaba twiteguye imbere. Ikindi ni mu gihe M23 yateye utwatsi umwanzuro wafashwe na Perezida Kagame na Tshisekedi ubwo bari muri Angola bijyanye nuko aho imitwe yitwaje intwaro iba muri Congo igomba kurwanwa, kandi M23 ikabanza igatanga ubutaka imaze gufata. Ibi akaba ari byo M23 ivuga iti ibyo twababwiye kenshi nibyo bagize turufu iyo tuvuye cyangwa tukarekura ubutaka twafashe. Ubwo Congo ibikemuye ikibazo kuko ntiyongera kutwikoza. M23 ikomeza ivuga iti rero igihe tumaze mu ishyamba kirahagije, ntiduteze kurisubiramo nyuma, ahubwo tuzagwa mu gihugu cyacu aho gusubira kugwa mu mashyamba twahozemo. Ku yindi nkuru nakubwiye ko General MAJ KIRIMWAMI uherutse kwamburwa imodoka n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Rucuro yaba yahinduriwe akazi. Hashingiwe rero ku mabwiriza y'umugaba w'ikirenga akaba n'umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi, General Celestin Mbala uyobora ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC yasimbuje KIRIMWAMI Lieutenant General Bitangalo Bulime ku mwanya wa komanda w'ibikorwa bya Sokola 2. General KIRIMWAMI yarashinzwe ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko M23 ikomeje kugaragaza imbaraga nyinshi. Uyu musirikare yimuwe yoherezwa kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu karere ka 33 mu ntara ya Ituri ahakorera umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka muri Uganda na SEDECO ikomoka imbere mu gihugu. Lieutenant General Firemo
Ilungu wigize kuyobora zone ya gatatu muri Minembwe yagizwe komanda wihariye w'ibikorwa byo kurwanya M23 ubusanzwe yari umuhuzabikorwa wabyo. Tariki ya 21 Kamena 2022 ubwo imirwano y'ingabo za leta ya M23 yaririmbanyije mu gace ka Kibindi muri Rucuro, nibwo General Kirimwami yisanze imbere y'abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro ati imodoka ya gisirikare y'ubwoko bwa Jeep ariruka. General Kirimwami rero yambuwe iyi modoka nyuma y'iminsi 9 Major Eric Kirasumwisa wari ukuriye abasirikare bamurinda agiye iruhande rwe. Bakunzi ba Military Story TV rero reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, mwe mwabanye natwe kuva aya makuru atangiye kugeza arangiye. Reka tubabwire ngo ikintu cya mbere gukora subscribe kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru tugenda tukugezaho, yaba amakuru y'ijwi ry'Amerika n'andi wayasanga, amakuru ya politika yagezweho amwe abataratangazwa handi ni hano wayasanga. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane.